Sportić, baš kao i Pro Seed, donio je pravi mali preporod za Kiju. Pouzdane korejske šparkasice sa 7 godina jamstva preko noći su se pretvorile u lijepo skrojene siluete koje zanimaju sve veću publiku. Naravno, zadržale su svoje dobre stare vrline i Kiji je zbog toga jako dobro krenulo. Kia Sportage ili Sportage, to je vječno dvojba, vječno pitanje, ali možda najispravnije da ju zovemo Sportić. Nije prošla veliki update sada u 2018. godini, dobila je novu lajsnu, ali ono puno važnije krije se tu iza, a to je novi motor. U autoindustriji sve se mijenja, a stalna je jedino utrka za nižim emisijama i potrošnjom. Motori se smanjuju i pritom gube dah. Ne i ovdje. Novi 1.6 CRDI je osjetno bolji od starog motora, troši manje, buka je osjetno niža, pruža dobru mjeru performansi za auto, težak malo manje od 1,5 tona. U skromnijoj varijanti ima 115 konja, ali prava je mjera jači od 136 konja s prednjim pogonom, baš kao ovaj. Ne treba vam nužno 4x4 u ovakvom SUV-u. Nije presudan ako baš ne živite na brijegu na kojem vas vozač ralice mrzi. Ali zato tko želi, 4x4 pogon može dobiti uz doplatu. Sve i kad poklikate sve opcije iz cjenika, Kia ostaje u nižem cjenovnom rangu u odnosu na dobar dio konkurenata u klasi. Sportage je majstor maskiranja, pa ćete tako vidjeti ovu novu lajsnu koja spaja stražnja svjetla koja oblikom po noći podsjećaju na nove Porscheove modele. Mislim da ovi ne svijetle, samo da provjerimo, jel svijetli? Ne, treće stop svjetlo je i dalje gore. Nije tajna da je Kiji jako dobro krenulo onda kada je uzela dizajnera iz Audija, to se na njoj uvijek i u svakom detalju vidi. No ono najvažnije kod novog Sportage je novi motor, mekši, tiši, finiji, rafiniraniji, čak i malo štedljiviji 1.6 CRDI. Nije slučajno da Sportage liči njemačkim automobilima. Peter Schreier, njemački dizajner, još od 2006. Kiju čini ljepšom i trebalo mu je svega 6 godina da postane jedan od 3 predsjednika kompanije. Kiji je udahnuo život dobrim okom i potezom olovkom. Novom Sportageu još 2016. je dao glavu i rep, učinio ga čak i pomalo šik modelom, iznenadio sve i zatvorio usta onima koji su mislili da je dobar dizajn namijenjen samo neistočnim markama. Čak i danas u spokoju lajsnu i nekoliko detalja, sve je spremno za još barem 2 godine utrke. Teška je to klasa ili bolje reći teška kategorija. Morate biti stalno najbolji i možete raditi na autu kako bi išao u korak s ljutom konkurencijom. Ali gdje je među njima Sportage? Wow, široko, prostrano, komotno. Usporedba s konkurentima pokazuje da je Sportage zbog široke kabine među najkomotnijim modelima klase. Sjedala su ugodna i udobna, položaj sjedenja dobar, materijali meki na dodir. U vožnji se pokazuje više na stranu udobnog, a malo manje na stranu sporta. Malo novosti, ali i puno pomaka prema naprijed. Novi volan, mali novi displej i infotainment koji je dalje jedan od najboljih u klasi. Kod infotainmenta nije nam toliko važna veličina ekrana, puno važnija je funkcionalnost i brzina. Na dodir svake kontrole sve leti, zaista malo treba da ovladate menijem kao svojim džepom. Neke stvari ne smiju se pretvoriti u ekran, trebaju ostati jednostavne. To su direktne kontrole ispod ekrana i dobar stari potenciometar. Brzo, glatko, jednostavno, perfektno. Odličan infotainment, odlični materijali, sve u svojem segmentu odlično, ali sve kao tema. Kia. Fali joj još malo osobnosti, stila, nešto što bi sve to povezalo u jednu logičnu cjelinu. Unutrašnjost ima hladan i jednostavan dizajn, ali sve je meko, dobra je izrada, ergonomski je jako dobro osmišljeno. Cilj je bila kvalitetna izvedba prije nego dizajnerski izričaj. A što je s cijenom? Sportage je dobio novo ruho s nekoliko detalja i zadržao mišiće uz efektno skrojene branike i blatobrane, novi set lajsni i još bolji motor. Cijenom je ostao gdje je i bio, na konkurentnom mjestu u vrlo napučenoj klasi. S novim 1.6 CRDI motorom, klasičnim prednjim pogonom i solidnim paketom opreme u startu kreće od 216.990 kuna.